okushubira erigenda nikwendamo obukoryo erizoba twakurita abangu batarimo na bamwe okongera kukabura okoshime kutwaza business yawe omwaka 2025 betiriyo mu Christmas aruhe bibene bukoro mu Christmas kandi hati ebitaro kubasa gukora for example hati n'ubwire bw'amashomero gezaho kwihindura business yawe otemwe birukwetagwa ombwire bw'amashomero k'ebitabo n'ebindi kikwere guma kumanya ubwire ecyo rukugenda no kucyakubasa kwera kwiho mu kintu cyo bwiro bo tarukora na hati ubwiro buri mwaka sente ninga ukurigera abantu barukwetenga mnonga ninga kiturukweta demand. Daniel Nduhukire nagira ngo iwo mushubuzi okumanya business yawe nikikuru mnonga Yenda ko buhabuzi ngo wabo ryo kushubura business yawe ekagendo misho ninkwehanangiriza ngo yege okutamburra omana ganko garukwingana sente ezora boyine oben kwembye binte byorakore okora beno otasya oben ko washohoza abo kuba aho rukoma kushohoza mnonga kucira entasiyo yo kutasya nkija ku affectinga business yawe kandi oshange cyagiretera okucumbagira Imo abashubuzi abinabana haro babuze ubabahereza Cyo bwirobu abakija bingi n'abakazene bakora kongo cyangwa umuntu najya ati fizi niwe rukugishashura onija ayeganya kushashura fizi kana ngo mbwirobu bamwe abakazene bakizana sente kandi abana nabitwena hati omukazi otakwenda kusupporting omushija wawe ngumshashurira omwana hatokenda ngo omushija bano yategana n'omwana kandi urangaka ko mukisha wabona sente nabwo cyo ngira ngo abana babira bitu muzameza ogwarete ningotino gwateho abahangu ombi okushubura nabatekateka ngo iwe wakoreye byona business yawe nehangara kandi nja kuhereza n'amagoba aba TV West ndi Senyomo Gideon.